Ouf, chérie, I'm content aujourd'hui. Ça va bien, mon chéri? On a me poser bébé ou même. On est en forme, chéri. Tu regardes. Bel téléphone. Yeah, oui, à 75, oui. 100 000. C'est madame qui possède ça. Ça va même consommer un petit cas sur ça. Bye, madame, bye. Chérie, on est dans ma boîte venir, oui. Oh, Continue à venir, je nous la couper de lait, non? chéri, je ne vais pas tout la gagner. Est-ce que oui? On est d'accord, chérie. Bébé, ça. Maman, t'es votre garçon. Not come. Oh, Anso. Oh, elle fait. Oh, Kak misye. Alif mba apel a mem nou ba. Ape, mwen pou tabi bas mari basi la. Kote telefon ou bi? Mwen dege telefon kon ti bas mwen te fe la mlage bi mba pa. Ti bas te fe la, mwen gen mem. Ay ba gen stende ti vatika mak nan mwen. So konik pasi la. Ali la man. Pwè sak nan mwen. Mwen sak nan mwen mwen kon ve, to konen pe tout fon kou la pa. Ba, Mwen jè kontrol la riyan. madam mwen, kote telefon mwen. Nda fout vole. Mwen chè bote fote tel pou madame ou len mwen. Mwen ta vore la yon. Jom chè mwen chè. Wak ete ete mwen tim. Ese yo. Ese ya mwen chè. Non, mwen fè ba jè, ou ka mwen Non, we. ya mwen chè. Wap wè. Madam mwen, kom kem nan yon baz. Sa mwen ti mwen telefon madame pou ta achete mwen. Mwen chè, apè sa mwen ete mwen tim. Mwen kote te masan mwen gen mwen chè. Mwen gen titou yon. Sa gen konti li man kon mwen jè sa la nou pa. Me baz, reset li kom sou fon din mbap kaba avola konen. Din Show bo bay la. Plop plop. Nan gen te mba pa. Ye. Si zan mwen si ken love men ye tout telefon la. Madam mwen gen ba asan mwen pou vole. Mwen chanje ba yi sou mwen la mwen pou vole teke. Ade de teke mwen si. Problem. Vole la mwen chanje gat sou mwen la. Gen la. Se mwen telefon mwen ze. Se wakade go telefon sa mwen masa. Vole. Mwen te vali sa nan men mwen. Hey! Kade bon telefon sa. Bon mwen! Mwen telefon sa, de pinte mesaj pou se telefon mwen. Eh, va Sonji. Sonji! Chéri. Ki pa sa kon téléphone mwen? Ouais, je m'en je bébé. Regardez. N'a pour téléphone, oui chéri. Pas me jouer de ça. Ouais, je m'en je. Ah, bisous.